Kong kong. Oi, ngaku alik restoran ta. Kau apa miu? Kau bang chowmein. Oh, tak pensat ngama. Ta. Yes. Entah kesengi ngan pen EP kumno nga shet chicken gravy chowmein. Bat kini kide gijing dan gambar ro. Kani dan kedos yar ke bangala orderin. Undi dunia bangala orderin. Undi ru kajor bangala depan. Undi rupian. Undi rinsun. Somen ken jhur. Bat kini ki masalah ni. Kani pat ketika bala ada pondok ma. Bat undi corn flour. Undi food color. Kemelo. Ajinomoto. Soya bean. Ban. Usau. Ningkong aya ngala shet ya ko hau kill. Bat anda kelak luin ngathe sakane ko pnyang. Ngantap sa uni usau hakane ko tnam. Andau la jam ngan khat no la ka jong. Ngan the sa ko đại tha hu niu sau. Ngan the sa ka ni ko pnyang. Bat ngan saklek bah kum ni usau knang bo unlat balang. Dala dam ngin bo shoi usau sharun. Ngan chim kani kado ban ngan klek shau new food color. Es kemelo. Ini somarin. Tang kendian. Desa klek lang. Tangin ay siya ko pnyang ban sedia kani kada. Kani ka johi ko pnyang ka banga dang sedap khat do ngan ai urun sun wala tep ot lupa.
thap sa upian. Thap sa ukajor. Ngan ber sa kamelu. Red chili powder. Dhania powder. Chowmein. Ajinomoto. Soya bean. Thap sa kanya kedok siar. Saute sa kanya ka chicken stock. Kle yung new corn flour bat ka Dalat nam ngin the sa new corn flour hang ni. Ngin hak banking met kumnia ha duk bakan dak ham long reban mo kajing sbo. Kala kam sbo menta te ngan thep na sa uni usau. Bat saking baha kumne
Lai mentah dengan berna sa uniudhunya na lor. Gravy chow la log ready ban ba mentah. But kania kadai ka first try jonga tenga kermen pin internet kania ka video but saya persang lang mo. Shim damang lai. Thank you, Kangkang. Duai shwa. Vâng ha. Beli sibun bara. Bisa sempat hakami video. Sengobha bansa like, share, dan subscribe mo.